مرحبا خوندوانین زانینگا دجلەی فراتی بەخێر هاتن نەها ئەمێ وانەیە خوا لەسەر زانستیە کۆمپیوتەرێ دەوام بکەن دەرسێ وانەیە داویدا مەژوەرە کێشەیەکی داناسین ئەو ناوە وێ کێشەدا مەدخواست کو سێ بوو هەنار جیهێ وانە وەگەهێرێن هەردوو ناوە تەپسیکی دەبوو و ڕێکی دیت کو وانە ئەمکار بم جیهێ وانە وەگەهێرێنێ نەهامێ هەمان تشتی بڕیا بەرنامەیە پرۆگرامکی یا بەرنامەیە کۆمپیوتەرکی چێکن ناوێ بیناژی پایتنە یعنی زمانی کۆمپیوتەرێ گەلێک زمانی کۆمپیوتەری هەیە پایتن هەیە ژاوا هەیە تشتێدی هەیە ئەمێ وێ ڕێزیدەیەن وانەیاندا ئەمێ پایتن بدەن شغڵاندن بۆ شغڵاندنە پایتنی سیتەکی هەیە و ناوەی وێ ستێژی ئەزێ لەڤەر بنووسێنم ئەگەرون vê sîteyê vekin hûnî heman tiştî bibînin lê divê gava hûn lê ketin nav de divê hûn notebookî nû vekin gava hûn notebookî nû vedikin hûnî vê rûperî bibînin tişkî wisa bibînin û ez ê berî ku ez kêşeyê xwe bihelînim ji we re şanî bikim divê ez ser vê programê ser vê sitê tiş nabêjim ev site alîkarî me dike ku em karibin bernameyên Pythonê binivîsînin mesela li vir eger pê li vê nabikin her hucrekî her selkî de hûn karin Python programkî binivîsînin û nava her sel îngilîziya hücre hûn zanin yan jî oda em karin jî bêjin em karin Python'a binivîsînin mesela heger em oda dido yan hücreya dido da tişna bidin nivîsandin em bêjin print em dixwazin tişna bibînin em ê bêjin zanistiya kۆmپیوتەرê bi kurdî xweş e em ê vîna bidin şoğlandin ew hate şoğlandin û vê tiştî ji me re çap kir print kêrî vê tiştî dî lê ez niha naxwazim vêna şanî bikim ez dixwazim vê sîteyê ji we re bidim danasî her hücrekî hûn zanin programkî nava her hücrekî de em karin programkî binivîsînin lê ez ê tişkî bêjim heger ew her rêzek em bêjin her rêzek hûn tişna nivîsand heger her rêz bi sharp dest pê bikê ev navê vîna sharp e کۆمپیوتەر وێنا نابینی وەدیت me da şoğlandin tişkî nake ji ber ku nabînî ka em bêjin niha em ê dîsa print silav bêjin ev ê silav ev bide şoğlandin heger ez ber vêna sharp deynim کۆمپیوتەر وێنا nabînî ev tiştê yekemîn e divîn wêna bizanibin ev kêrî çi tê em karin eger em sharp dest pê bikin em karin tişta binivîsînin bo xwe karibin em not bistênin kêrî wê tiştê tê belê niha me tiştê xwe ji we re got niha ez ê gotinê xwe li vir binivîsînim niha em ê bernamekî çêkin yan binivîsînin bi rastî peyva bername ne rast e ez ê vîna pêşnûs bikim pêşnûs bername îngilîziya wîna program çikê wîna mêze kir pêşnûs baştir e program yan jî pêşnûs ew e ku hûn tişna dinivîsînin berî ku hûn tişna bidin nivîsandin hûn tiştên herecir dinivîsînin navê wîna ew e tiştên bo mêjiyê we de bimînî wa tişta dinivîsînin pêşnûs ew e program jî ew e niha em ê pêşnûsa xwe çêkin yan jî binivîsînin me bernameyê berê de me çi got di tepsî heye a û b û min tepsiya c danî sê tepsî destê me de heye û a û b de li a de sêv heye
بعد هنار هيا وجاده تشكنينا زماني بايثون هذا تشكنينا نان يعني جي ام كارم بيجن نين هم دي بيجن نينا يا همان تشتا نين ونان عينيا نين يعني جاده تشكنينا ولي او بيدا تشنا هنا سيبو هنار بيجا ما بروغراما كان نويساند ليه خلاص نبي دخوازم دوباره بكم هنقوتنا وندبينين كم ميسي لبردا سي ريس هيا زماني بايثون ده هر ريزك كوماندكا يعني امركيا امركي ددن كمبيوتري يعني جي ام دبيجن كوفيت شتي بكا لبردا ريزا بينجامين دنا ام لبر بينج نويساند دي ريزا بينجامين دا جبركو اي چار حب يعني كمبيوتر نابيني جبركو بشارب تثبيت كي كمبيوتر تاني ريزا بينجامين دي بيني بين شش وحفت بيني ريزا بينجامين دا دبيجن كو بيفي سيف بار بكل سر ستار بارا ا variable ا ستار بار وانيا بريدا ما چاواج ورا دا ناسيبون ما وسا دا ناسيبون بين بيريخوا بيراخوا ما وسا دا ناسيبون وديت لي بايثون ده او معنى لفردا معنى كي هيا واتا كي هيا او واتا بريا نويسا وسا تي راوكرن او سيمبولا وكينا وكين سيمبولا وكيني لفردا خودية واتية باركرنية و سيمبولا وكين آلية راستي دسبيد كي لبر چپي ودشي يعني معناوي او تشكيلوت كي هذي وانا هاولو بكم جبركم باش فين بكن شونا في سيمبولي ام وكين ددن شغلاندن بيشتي في سي ريزي كوماندي ام خودية سي ستار بارن ام خودية سي ستار بارن او ستار بار چنا ا ب و جانا نها اموانا برينت بكن برينت يعني ام دخوازن ناوا ا ب و جا دا چهنا ببينن ب و جا ما برينت كر ا دا سيف هيا ب دا هنار هيا جا دا نينا تشكي نينا نان و نين عينيا نها ما ستاربارين خوا يعني تبسيين خوا ما ذكر تبسية آ دا سيف هيا تبسية ب دا هنار هيا تبسية ج دا تشكنينا يعني بالا هيا نها مي چبكن بيش نوسا خوا بيش نوسا خوا بيش نوسا خوا بن بيسينن بنفسينن بيشنسا ما چبو بيشي ما تشكي لسر جا باردكر يعني ام بيجن ا ما باردكر سر جي ودورة جي با باردكر سر اي ودورة جي جا باردكر سر بي بروغراما ما او بو پێشنووسا ئەو بوو لێم زانم کە ئەم دوێم شوونا وی سیمبۆلی دەم وەکین دەیدەم پایتن وێت شتێ نابینی وەکی نێزانی نەهاما پێشنووسا خوا نویساند ئەم هێوی دکەن کو تشتێن ناوا ئا و بە وەگوهەزێ ئەم لۆ بێژن وەگوهەزێ يعني تشتي نافا بعد بچه نافا آية تشتي نافا آده بچه نافا بي از باورم اب چه بون ها می دیسا وی پرینت يعني جي پرینت معناه وينا چاپا هذه پرینت چاپ کرن دبيجي چاپ بك يعني جمله شاني بك ناف ده چه هيا
nava vastar barada. Hamê bidin şoğlandin. Gavan bidin şoğlandin dîsa ji herî serî dest pê dike. Herî serî. Gav diçe. Lê van 4 rêzan namîne. Rêza 5 û 6 7 dibîne kompîter. Vê rêzê nabîne nehê dibîne û 10 û 11 nabîne û van rêza dibînî. Vî parçeyê jî nabînî. Pêşî me li vir de çi print kir, yani jî çap kir, me got ABC, nava ABC de çi heye? A de sêv, B de huner, C de tişkinîna. Lê piştî vê pêşnûsê, yani jî programê, nava A de huner heye, B de sêv heye, C de sêv heye. Divê em C jî vala bikin. Me ji bîr kir. Me C dîsa vala kir. Ka em dîsa bidin şoğlandin, va dîsa çê bû. Wedît? Ka em xweştir bikin, berî pêşnûs û piştî pêşnûs. Berî pêşnûs, nava A de sêv, B de huner, C de tişkinîna. Piştî pêşnûsê, nava A de huner, B de sêv heye. Ka em xweştir bikin. Çawa karin xweştir bikin? Em karin wisa xweştir bikin. Ev A ye. û niha nihawcîne va tişta bizanibin, lê ez ê şanî bikim. Ez ê dewra şanî bikim. Piştî pêşnûs. Berî pêşnûs, A de sêv heye, B de huner heye, C de tişkinîna. Piştî pêşnûsê, A de huner, B de sêv heye. Wedît cêwa hatiye guherandin. Belê. Niha em gihan dawiya waneyê xwe. Heta waneyekî din xwe baş binirin. Gelek spas.